12 pitusi stari nad 17 veka se iskršeni na lokalitetu od Bargala, stanova zbor za golemi keramički sadovi koji služele za čuvanje na žito, locirani vo severoistočni oddel na lokalitetu. Prijaveno je oštetuvanje na 12 zemljeni keramidni sadovi koji bile postaveni kako eksponati vo arheološki lokalitet Bargala. Od strana na policijski službenici od sektora za vnatrešni работи Štip izvršen je uvid na mjesto na nastanot i se raboti na celosno raščistuvanje na istiot. Arheološki lokalitet Bargala je osvetlen i po 24-časovna čuvarska služba, pa prašanje je kako nesovesni i neodgovorni uspejale da gi uništat eksponatite. Samiot lokalitet je v objem od 5000 metri kvadratni, odnosno od 5 hektari i je težak objekt za obezbedovanje. Slično vandalstvo kon kulturnoto nasledstvo neodgovorni pokaža i vo 2010. godina, koga isto taka beja iskršeni 12 pitusi i 9 tubusi. Ova potvrduva deka kogavo prašanje arheološko to bogatstvo mora da se raboti ušte mnogo na podiganje na svesta za negovoto čuvanje i vrednost. Lokaliteti od tipotna Bargala vo razvijenite zemlji se adut za privlekuvanje turisti i ostvaruvanje profit, nešto što od nas se ušte mnogo daleku.